Musangamfura Christian Lorenzo wari umaze igihe mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru mu Rwanda RBA, akaba yari amaze kubaka izina kuri Radio Rwanda yerekeje kuri SKFM. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Kanama 2025 aribwo SKFM yahaye ikaze Musangamfura Lorenzo Christian ibinyujije mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo. Uyu munyamakuru nawe yasangije ubutumwa abamukurikira, abakurikizaho amagambo agira ati: aho nshaka kwibera umpisemo muhitamo nezerewe bitavugwa. Hagati aho ngaho tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ikaze mu makuru y'imikino. Lorenzo yaramaze iminsi atumvikana kuri Radio Rwanda na Magic FM nyuma yo guhagarikwa amezi 2 n'umuyobozi wa RBA kubera kurwana na mugenzi we Rugaju.